Ngakwa ban IP kendit ke jing UI jonga hakani ke jing yan election ke jonga. Hakini ki sni kendit. Ngayo ya kawai ke message haka mobile ke jonga. Ban ngakwa ban shu samlang ya ke jing yo jong kata ke message ayu ko ong yanga. Ko ong yanga ko Ampareen ngasih Kyrshan ya kata-kata kapati. Henry ngalayo baka Kpoh jonga ka Thngan kakali ka bangayat kam don umpniang bat kikti ki jonga kitli kong kajing Shah pen Biej jonga kalahikay yang haki sisnem tam bat ngan Kyrshan ya phi ngan Kyrshan ya ka NPP ka baay ja ka baay jing im. Ba't nakatakadaw pinyiihang ni kini hirang baro kibayang siya din kajaka bangayang mga elections kibaladat pilayui bangi naka-kongres nilay persyak palat-palat iba penyan nila penyang iba Highland na marngis ngaw ba to day ban job baka day ka constituency iba David bangkuay hadwa rublay hadin kata menta slow pelam deh baka ni kaway ka kami ka let na kaway ka jakasya kaway ka jaka ka khot kaya wer yakinong yalam baro yakinong syong baro to ya telisi teli namar ngihap pan pet pan kmi ya kabri unyaw trep mano ba siyang hakabri unyaw trep damday mapi mga banla da pimot ban ang bangin ya pat ya pra ban sya kenkok ha parlimen da ginong Delhi tato ya lek mapi ka pamon kadai gajing shisha Bamanta kasmihang ti gidon kumba sipaw kat angot ginang latim krak malki. Kiban ban sendran yang akan nigerensan balay ban buri. Kiklem yo MLA kat no pop na menta. Ngandang ya kendo iki hadin kat no pop na. Pimot kajing IT jong kini. Ya ka MLA la jong. Ban ya le ya ka MP ban no ya ka MLA la jong. Kadai ka bakay manobanot pimod bangan ikini kikon kijonga kibala penjob yang sansin lenter namar ngakwa bray manoban risk tip mapi kinong maureng keneng bat sorang kam sengapa kini kin len ladi kin pa kin IT ya ka MLA nam tajok do nak mentak di berpertas surang